nibyo reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki enye z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse muri studio tugiye kureba amakuru y'ingenzi agezweho kugeza kuri uyu munota hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi mu bindi bice bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko turaza kwibanda kuri mu bijya mbere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru y'ingenzi aravuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bategetse imitwe yose y'ingabo kwerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu zombi, gusubiza inyuma ndetse no guhagarika ibikorwa by'abarwanyi ba AFC-M23, ndetse biratangazwa ko benshi muri ino mitwe y'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kuba yagera muri ino myanya. Umutwe wa 23 urashinjwa kugambira gushyiraho leta ya Kivu yigenga nyuma yuko batangiye gushyiraho cyangwa se ngo basa nkaho batangije igeragezwa ry'icyangombwa gisimbura ikarita y'itora yari isanzwe ikoreshwa n'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu byemezo bigiye bitandukanye, bikavuga ko iki cyemezo kirimo kirasimbuzwa iyi karita gisa n'irangamuntu. Ni mu gihe kandi kugeza kuri ngubu muri teritwari ya Rucuru hano mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC barashinja umutwe wa AFC-M23 ibikorwa by'ubwicanyi byasize bihitanye abagera ku 10. Naho kandi mu mujyi wa Bukavu AFC-M23 yagejeje ibizamini bya leta kuri site yaho bizakorerwa, gusa bikavuga ko ibi bizamini bitezewe neza niba byarateguwe n'ubutegetsi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buryo mu by'ukuri bishobora kutazagira ingaruka zikomeye cyane mu gihe mu by'ukuri byaba bitizewe cyangwa se byaba bitemewe na guverinoma y'i Kinshasa, nk'uko amakuru atugeraho arushaho kugenda abitangaza. Ni amakuru menshi cyane tugufitiye kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza izi saha mu bice bigiye bitandukanye, akomeje kugenda avugwa cyangwa se agarukwaho hirya no hino hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko hari n'ibyo umuyobozi w'umutwe wa 23 cyangwa se akaba n'umuvugizi w'uyu mutwe yagize icyo atangaza cyangwa se ibyo yashyize hanze. Ayo makuru nayo ndaza kuyagarukaho. Unyemerere rero twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye, ariko mbere yuko twinjirana muri ano makuru, niba utarakanda subscribe cyangwa se sabone kuri inshuro, nicyo gihe ni nako kanya kugira ngo ubikore niba ugabwe udukurikirana cyangwa se ari ubwa mbere udukurikiranye ariko ukaba utarabikora. Mu by'ukuri kandi kuri ako kuboto gatukura, ubundi tuzajye turushaho kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye bigaruka kuri zino ngingo. Rero n'amakuru tugiye kuba twahera muri bino bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko birimo gutangazwa. Rero kuri ubu amakuru aturuka muri ibyo bice aravuga yuko abarwanyi bo mu mutwe wa AFC-M23 bari mu byago bikomeye cyane, by'umwihariko mu duce twa Rubaya, Sake ndetse no mu mujyi wa Goma. Ibi rero bikaba bitangajwe nyuma yuko bano barwanyi bivugwa yuko barimo kohererezwa ingabo nyinshi cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ku bufatanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC biravuga yuko bafatanyije n'imitwe igiye itandukanye barimo kwerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru mu duce tw'ingenzi cyane dukungaye ku barwanyi ba AFC-M23. Ariko icyakoza aya makuru aravuga yuko hano muri Rubaya, ibice nka Goma ndetse haniyongeraho Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo biri mu bice bigomba guhita byamburwa abarwanyi ba AFC-M23. Ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Ruraba ndetse byahawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo biraza kongerwaho ibice byose bicukurwamo amabuye y'agaciro bigenzurwa n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro mu 23 bigomba kwamburwa uyu mutwe vuba bidatinze. Amakuru aramya neza ko kuri ubu AFC-M23 irimo gukorana n'ingabo z'igihugu cy'Ubufaransa, ariko bitaza gukuraho ko uyu mutwe ugomba guhashywa kandi ugatsindwa. Biravuga ko muri intambara bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye guhangana n'ibihugu bikomeye cyane byo ku mugabane w'Uburayi byongeye kwigaragaza bishyigikiye umutwe wa AFC-M23, nubwo ariko bihugu bitabyemera. Kuri ubu rero icyo ugomba kuba wamenya, amatsinda arimo Anaconda, Hibu Special Force,
amatsinda ya Wazalendo aya yose ngo agomba kwerekeza kuri front line akajya guhangana n'abarwanyi ba FCM makumyabiri na gatatu mu bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru bisanga n'ubundi imirwano imaze iminsi yumvikana muri ino myanya. Amakuru ahamya neza ko n'ubundi ino mirwano igiye kuba yaba mu gihe bino bice bimaze iminsi byibasirwa cyangwa se bigaragaramo imirwano ikomeye cyane. Ibi rero mu by'ukuri ngo bikaba bije mu bikorwa byo guhangana ndetse no guhagarika urugendo rw'abarwanyi ba FCM makumyabiri na gatatu mu bice byose bagenzura kuri ubu nk'uko amakuru abitangaza. Nubwo bitangazwa gutya bivuga ko abangaba bagomba kuzana n'ibitwaro biremereye birimo drone cyangwa se mu by'ukuri utudege tutagira abadereve tugomba kwifashishwa muri no mirwano cyangwa se muri no ntambara igiye gutangizwa ku barwanyi b'ubutwe witwaje intwaro mu 23. Uburemere bw'iki gikorwa bivuga ko budazasiga ubusa kubera ko biteganyijwe ko aba bose bagiye kuzana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu myanya igiye itandukanye baje guhangana n'umutwe wa 23 ku ikubitiro. Byihutirwa cyane itegeko biravuga ko ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Ingabo akaba n'uhagarariye abavuye mu gisirikare cyangwa se abahoze mu gisirikare bita Guy Kabombo Mudamvayita, akaba yasabye batayo zose n'imitwe yose iri mu myitozo imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu kwihutira kumva itegeko ryatanzwe kuva ku mukuru w'igihugu aho bagomba kwitegura kwerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi na Perezida Donald Trump. Biravuga ko aribo baba bihishe inyuma y'iki cyemezo cyafashwe cyo kohereza ingabo ndetse n'abarwanyi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nk'uko aya makuru akomeje kujya ahagaragara. Bitangazwa ko abarimo Wazalendo batagomba gusigara inyuma, abarimo ingabo z'u Burundi FDNB, ndetse kandi bikavugwa yuko usibye FDNB cyangwa se Wazalendo binatangazwa yuko hari n'abandi basirikare benshi bazoherezwa no ku mirongo y'imbere ku rugamba baze guhagarika mu by'ukuri abarwanyi umutwe witwaje 23. Bivugwa ko harimo n'abacancuro nka Blackwater, ndetse ngo ibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zibizi ko bari hano ku mirongo y'imbere ku rugamba kandi bagiye gufasha igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kwivuna umutwe wa 23. Ngo amwe mu matsinda akomeye cyane kandi y'ingenzi agomba kwifashishwa muri intambara yamaze kuba yagera kuri front line. No kuvuga ngo ibi birahuzwa neza n'abasirikare bamaze iminsi bumvikana mu bice by'umwihariko bya Kivu y'Amajyepfo. Hari abambutse bava mu gihugu cy'u Burundi baza hano Ibaraka, ndetse hari n'abandi basirikare bagiye bivugwa ko bazanwe n'indege zirimo izo mu bwoko bwa kajugujugu bazanwa hafi y'ahaberaga ibikorwa by'imirwano boherejwe n'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo by'umwihariko abakuru b'ibihugu cyangwa se abayobora bino bihugu bihaye intego ikomeye cyane yuko uyu mwaka wa 2026 uraza gusoza cyangwa se uraza kugera ku iherezo bamaze gufata imyanya yose yo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo igenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Gusa nubwo bitangazwa gutyo, amakuru avuga ko bigoranye cyane kubera ko izi nyeshyamba za FCM23 zikomeje guhabwa ubufasha bukomeye cyane n'ibihugu birimo iby'amahanga nk'uko bibishinjwa na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ndavuga ku Rwanda ndetse igihugu cya Uganda n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, ariko u Rwanda nirwo rwagiye rushyirwa mu majwi cyane rushinjwa gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko by'umwihariko uruhande rw'inyeshyamba. Kugeza kuri ubu ngubu bivugwa ko hasinywe amasezerano, ariko ibyo bitigeze bihagarika cyangwa se bituma habaho ko imirwano ihagarika. Amakuru atangazwa avuga ko igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo itegeko bahawe ari uguhagarika umutwe wa 23 ndetse n'igisa nawo, ariko ibi bikaba byafashwe n'abarwanyi umutwe witwaje intwaro wa 23 nk'igikorwa gikomeye cyane kigamije ubwicanyi rusange. Biza nabyo bisanga ngo ibimaze iminsi bivugwa kandi bitangazwa n'abarwanyi umutwe witwaje 23. M23 umuvugizi wa Lawrence Kanyuka yavuze ko ibice bigiye bitandukanye Gakenke, Mikenge ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye hagiye hagabwa ibitero bya za drone, kandi ibyo bitero biza none bigakurikira ibyagabwe ku Mushaki n'ahandi mu duce tugiye dutandukanye muri teritwari ya Masisi
byibasira abaturage kandi bikagira ingaruka zikomeye cyane kuri bo. Nubwo Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 atangaza ibi, uwo bita Marcus K Mongoba yagize icyo atangaza mu itangazo rigenewe abanyamakuru rifite nimero 14 ryashyizweho ahagaragara tariki 3 Kamena 2026. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko abantu 10 b'abasivile bishwe ku wa 2 Kamena 2026 mu gace ka Kisiguru hafi ya parike y'igihugu ya Virunga mu itsinda ry'imidugudu ya muri groupement ya Binza muri sheferu ya Bwisha teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibivuze gisobanura ko gifite amakuru ahagije agaragaza ko hano muri kano gace ko muri teritwari ya Rucuru habera ibikorwa by'ubwicanyi ndengakamere, ndetse igisirikare kivuze yuko ngo byakozwe n'abarwanyi ba M23 cyangwa se M23. Nk'uko iri tangazo ribivuga, FARDC ishinja ihuriro ryiswe iry'igisirikare cy'u Rwanda na 23 kuba ariryo ryishe abo basivile mu buryo bwihuse kandi butanyuze mu mategeko. Ingabo za Kongo zivuga ko iki gikorwa ari ikindi cyaha gikomeye cyakorewe abaturage b'inzirakarengane muri aka karere kamaze igihe karangwamo umutekano muke, ibikorwa by'imirwano ndetse n'urugomo rukabije cyane bidasiba kurangwa no kugaragara muri ino myanya. Amakuru avuga ko mu by'ukuri kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze muri iri tangazo barimo kwamagana ibi bikorwa. Iri tangazo kandi ivuga ko hari n'abandi baturage basanzwe barafashwe bugwate ndetse bagatabwa muri yombi nyuma bakoherezwa muri gereza nkuru ya Kanyangambi iri Rucuru centre. FARDC ivuga ko abo baturage bafashwe bashinjwa kuba abarwanyi ba FDLR, nyamara ikavuga ko ari abaturage basanzwe badafite aho bahuriye n'uyu mutwe witwaje intwaro. Ingabo za Kongo zamaganye zishimangira ko ibyo zise kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu n'uburenganzira bw'abaturage mu bice by'intambara. FARDC yavuze ko ibikorwa nk'ibi bidakwiye gukomeza kubera ko bihungabanya ubuzima bw'abaturage ndetse bikabangamira imbaraga zigamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa bwayo, FARDC yongeye kwemeza ko izakomeza inshingano zayo zo kurinda abaturage ndetse no kurengera ubusugire bw'igihugu. Ingabo za leta zivuga ko zizakomeza gukurikirana ndetse no guhangana n'imitwe yitwaje intwaro yose ibangamiye umutekano n'ituze ry'abaturage. Iri tangazo ryashyiriweho umukono na Lieutenant Colonel Mongoba cyangwa se Marcus K uvugira FARDC by'agateganyo, rikaba ryasohotse mu gihe ikibazo cy'umutekano mu ntara Kivu y'Amajyaruguru gikomeje gukurikiranwa n'abaturage, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Nubwo FARDC yashyize ahagaragara aya makuru, ntabwo ku ruhande rwa M23 haratangazwa icyo ivuga kuri ibi birego byo kwica abasivile no guta muri yombi abaturage ba Kiseguru na Rucuru. Bityo amakuru akomeza gukurikiranwa kugira ngo hamenyekane neza ibyabaye nuko impande zose zibivugaho cyangwa se icyo izi impande zose zirimo kubitangazaho, kubera ko FARDC ibyo nibyo yavuze, ariko AFC mu 23 ntabwo irasubiza kuri buno butumwa bwatanzwe cyangwa se bwashyizwe ahagaragara n'umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC avuga ku byabereye muri Rucuru nk'uko tumaze kuba twabigarukaho haraguru. Ubwo rero hategerejwe ibiza gutangazwa cyangwa se ibiza kuba byavugwa ku ruhande rw'inyeshyamba, niba baza gusubiza kuri aya makuru cyangwa se baza kwicecekera. Ibi rero bije mu gihe kuri ubu ngubu AFC mu 23 yamaze gukora ibintu bidasanzwe muri Kivu y'Amajyepfo. Uraza kwibaza uti ni ibihe? Hano ni ahitwa Bukavu. Murabizi ko kuri ubu ibi bice bigenzurwa n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23. Reka wumve rero icyaje kubaho. Bukavu, AFC M23 yashyikirije ubuyobozi bw'uburezi ibizamini bya TINOSOSPI biteganyijwe gukorwa mu mashuri. Muraza kwihangana niba tutabisomye neza. Kwa gatatu tariki 3 Kamena 2026 i Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo, umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 yaje gushyikiriza ku mugaragaro ubuyobozi bukuru n'ubugenzuzi bw'uburezi ku rwego rw'intara
mu by'ukuri imifuka irimo ibizamini nk'uko bitangazwa. Ikizamini cy'ingenzi gifasha mu gutoranya ndetse no kuyobora abanyeshuri mu byiciro byabo by'amashuri n'imyuga. Iki gikorwa cyabereye i Bukavu, ni igikorwa kigamije gutegura ndetse no koroshya imigendekere myiza y'iki kizamini ku rwego rw'igihugu kugira ngo abanyeshuri bazagikore mu buryo buboneye kandi hakurikijwe amabwiriza yashyizweho n'inzego z'uburezi. Abari muri uyu muhango bagaragaje ko gushyikiriza ku gihe ibikoresho by'ibizamini bizakoreshwa ari imwe mu ntambwe zikomeye zo kwitegura neza ibikorwa by'uburezi, cyane cyane mu bice byibasiwe n'ibibazo by'umutekano mu myaka yashize. Bagaragaje kandi ko uburezi bukomeje gufatwa nk'inzego z'ingenzi zigomba gushyigikirwa kugira ngo abana n'urubyiruko bakomeze kubona amahirwe yo kwiga ndetse no kubaka ejo hazaza habo. Nk'uko byatangajwe n'abateguye iki gikorwa, itangwa ry'ibi bizamini rigaragaza ubushake bwo gukomeza gutuma gahunda z'uburezi zikora neza ndetse no gushyira imbere inyungu z'abanyeshuri. Bavuze ko uburezi ari imwe mu nkingi z'iterambere rirambye kuko bufasha kubaka abaturage bafite ubumenyi, ubushobozi ndetse n'indangagaciro zikenewe mu guteza imbere igihugu. AFC M23 ivuga ko iki gikorwa kandi kigaragaza inshingano n'ubwitange mu gushyigikira serivisi z'ingenzi zigenewe abaturage, harimo uburezi. Ubuyobozi bwayo bushimangira ko amashuri agomba gukomeza gukora mu buryo busanzwe kugira ngo abana batabangamirwa n'ibibazo byugarije akarere. Ku ruhande rwa Inspection Principal Provinciale, kwakira ibizamini nk'ibi ngo byafashwe nk'intambwe ikomeye mu myiteguro y'ikorwa ry'iki kizamini. Biteganyijwe ko ibizamini bizakwirakwizwa mu bigo by'amashuri bireba kugira ngo abanyeshuri bazabikore ku matariki yagenwe. Iki ni ikizamini cy'ingenzi muri gahunda y'uburezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko gifasha mu gusuzuma ubushobozi bw'abanyeshuri ndetse no kubayobora mu byiciro by'amashuri cyangwa imyuga bibakwiriye. Ni kimwe mu bizamini bifatwa nk'ishingiro mu gutegura ejo hazaza h'abanyeshuri nyuma y'amashuri abanza. Abasesenguzi bavuga ko gukomeza ibikorwa by'uburezi nubwo hari ibibazo by'umutekano ari kimwe mu byafasha kurinda abana kuva mu bikorwa kujya mu bikorwa bishobora kubangiriza ubuzima ndetse no kubaha amahirwe yo gukomeza kubaka ejo hazaza habo. Ni muri urwo rwego uburezi bukomeje gufatwa nk'umusingi w'iterambere, ubumwe bw'abaturage ndetse no kongera kubaka sosiyete ihamye kandi irangwa ndetse n'amahoro mw'abantu mwe. Ahangaha rero mu by'ukuri ni muri Kivu y'Amajyepfo aho bita i Bukavu. Ahangaha rero urumva ko mu by'ukuri abana bitaweho hagakorwa ibishoboka byose, ndetse ari nabyo bisabwa ko mu by'ukuri byakabaye biba. Abana benshi ntibacikirize amashuri kubera ibibazo by'intambara. Mu mujyi wa Goma haravugwa iki? Hari icyo rero abaturage bavuze. Abaturage bagaragaje bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko AFC M23 ishobora kuba irimo gutegura gushyiraho leta yigenga. Mu mujyi wa Goma ndetse no mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru biri kugenzurwa n'ibiro AFC M23, abaturage bamwe bavuga ko hatangiye gusabwa inyandiko nshya y'irangamuntu mu ngendo ndetse no mu bikorwa bitandukanye byambukiranya imipaka cyangwa se ahashyirwa bariyeri zo kugenzura abaturage. Nk'uko byatangajwe n'abaturage batandukanye baganira n'itangazamakuru, iyi nyandiko ngo iri kugenda isimbura buhoro buhoro ikarita y'itora yari isanzwe ikoreshwa n'icyangombwa cy'ingenzi kiranga abaturage benshi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko mu minsi ishize bamwe mu bashinzwe umutekano n'ubuyobozi bwashyizweho na AFC M23 batangiye kuyisaba kuri bariyeri ku cyambu cya Goma ndetse no kuri zimwe mu nzira zambukiranya umupaka. Abaturage bavuga ko babwiwe ko ikarita y'itora itakiri icyangombwa gihagije mu kugenzura umwirondoro w'umuntu, ahubwo ko iyi nyandiko nshya ariyo izajya yifashishwa. Ibi byatumye bamwe batangira kugira impungenge z'uburyo bazakomeza gukora ingendo zabo za buri munsi, cyane cyane abatarabona iyo nyandiko cyangwa abatazi uburyo bayihabwa. Umwe mu baturage bo mu mujyi wa Goma yagize ati, batubwiye ko ikarita y'itora itagira agaciro nk'uko byari bisanzwe kandi ko ubu ari iyi nyandiko nshya izajya isabwa hose hari igenzura ry'abaturage. Aya makuru yakwirakwijwe mu gihe abaturage benshi bo muri aka gace basanzwe bakoresha ikarita y'itora nk'icyangombwa nyamukuru kibaranga. Mu myaka myinshi ishize kubera ikibazo cy'ibura ry'indangamuntu
zemewe ku rwego rw'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikarita y'itora niyo yabaye inyandiko yifashishwa cyane mu bikorwa byinshi by'ubuzima bwa buri munsi birimo gutora, gukora ingendo ndetse no kubona serivisi zimwe na zimwe. Hari abaturage bavuga ko niba koko iyi gahunda ari nshya, hakenewe ibisobanuro birambuye ku buryo izashyirwa mu bikorwa n'icyo igamije, kugira ngo hirindwe urujijo cyangwa imbogamizi zishobora kubangamira urujya n'uruza rw'abaturage bamwe, kandi bagaragaza impungenge z'uko abantu badafite iyo nyandiko bashobora guhura n'ibibazo mu gihe bagerageza kunyura ku bariyeri cyangwa gukora ingendo hagati y'uduce dutandukanye. Kugeza ubu nta tangazo rirashyirwa ahagaragara n'ubuyobozi bwa FCM23 risobanura birambuye imiterere y'inyandiko nshya yashyizweho nabo, uburyo itangwa cyangwa se niba izasimbura burundu ikarita y'itora yari isanzwe ikoreshwa. Ibi bituma amakuru akomeje gushingira ahanini ku buhamya bw'abaturage bavuga ko bamaze gusabwa kwiyerekana mu bice bitandukanye bya Goma nk'ikimenyetso n'inkengero zaho. Abasesenguzi bavuga ko impinduka zose zijyanye n'iyi nyandiko ziranga abaturage zikwiye gutangirwa amakuru ahagije kandi yumvikana neza, cyane cyane mu turere turi mu bihe by'umutekano muke cyangwa twahuye n'impinduka mu buyobozi. Bemeza ko gusobanurira abaturage hakiri kare ku bijyanye n'inyandiko nk'izi nshyashya ziba zirimo zisohoka cyangwa se zashyizwe n'abarwanyi byafasha mu kuzibona ndetse no kugendana neza n'ubuyobozi bw'uyu mutwe, nk'uko bitangazwa n'abaturage babarizwa mu myanya igenzurwa na zino nyeshyamba, nk'uko mu by'ukuri babivuze. Nyuma yo kugaragaza cyangwa se gukora igisa no kurekarama, berekana ko nyine AFC/M23 irimo irashyiraho ibyangombwa bishya mu by'ukuri bisimbura irangamuntu. Bivugwa ko bisimbura icyo nakwita nk'ikarita y'itora isanzwe ikoreshwa na benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko bivugwa ko irangamuntu yo biba ari ingorabahizi. Hanyuma rero mu makuru y'ingenzi akomeje kujya ahagaragara cyangwa se akomeje kumenyekana, bivugwa ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu by'ukuri gisabwa gushyira imbaraga zishoboka izo arizo zose rero muri ibi bikorwa byo gukurikirana amahoro ndetse n'umutekano nk'uko bitangazwa. Ubwo rero turaza gukomeza kugenda dukurikirana cyangwa se turaza gukomeza kugenda tubana muri aya makuru, tureba uko byifashe ibyo byasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubuyobozi bwa leta y'i Kinshasa. Ese biri gushyirwa mu bikorwa? AFC/M23 yohereje abandi basirikare kibati. Turaza kubigarukaho nabyo mu kanya kari imbere ku makuru araba akomeje gusohoka ku bijyanye na zino ngingo. Reka rero mbashimire, mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe. Ni iby'agaciro gukomeza kubana namwe bigana amakuru tugenda tubagezaho. Turagaruka mu kanya kari imbere tureba n'ibindi biraba bigezweho. Nimucikwe. Ciao ciao.